Kuwa gatandatu w'icyumweru gishize, Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Constant Mutamba yatangaje igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari ku muntu wese uzatanga amakuru yageza ku ifatwa rya Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa na Sultan Makenga bakuriye AFC M23. Bashakishwa n'ubutabera bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe gishize, aba bagabo baciriwe urwo gupfa n'ubutabera bwo muri Kongo badahari. Ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bagarutse kuri iki gikorwa cyatangajwe na Minisitiri Constant Mutamba wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yashyizeho kandi igihembo cya miliyoni 4 z'amadolari ku muntu wese uzatanga amakuru azatuma hashobora gufatwa abanyamakuru babiri b'impirimbanyi bumvikana kenshi banenga ubutegetsi bwa President Felix Tshisekedi. Mu mwaka wa 2024, Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa na Sultan Makenga hamwe n'abandi bantu 26 barimo Willy Ngoma na Lawrence Kanyuka bavugira M23, urukiko rw'Kinshasa rwabakatiye urwo gupfa badahari kubera uruhare rwabo mu kwigomeka kwa M23. Leta ya Kongo irabashakisha. Gushyiraho igihembo cy'amafaranga ku ifatwa cyangwa se uwatanga amakuru yageza ku ifatwa ry'umuntu ushakishwa ntabwo ari ibintu bishya ku isi. Osama Bin Laden, Felicien Kabuga ndetse n'abandi ni bamwe mu bantu bibukwa bashyiriweho akayabo k'amadolari kuwatanga amakuru nk'ayo ngayo kuri bo. Gusa umusaruro w'ibi bihembo ntabwo uvugwaho rumwe. Leta ya Kongo yiyemeje kuba yarekuriza miliyoni z'amadolari kuwafasha mu guta muri yombi aba bantu. Ese mu by'ukuri bizakora? Ubundi bisanzwe bikunda ko abantu bashyiriweho intego y'amafaranga ku muntu uzabafatisha bafatwa koko? Reka tubivugeho. Ushobora kuvuga ko isi isumbanye abayituye uramutse ubonye uburyo akazi ukora buri munsi ukagahemberwa buri kwezi, hari abandi bantu bagakora bagahembwa buri munsi amafaranga aruta yohembwa buri kwezi. Abo bitwa aba consultant, kandi nawe waba umwe muri bo uramutse ukurikiye amasomo atangwa n'ikigo Gala Group. Gala Group turi impuguke ziyemeje gufasha abantu ku giti cyabo kuzamura ubushobozi no kubaka ubunyamwuga, ubumenyi bwabo bugatangira kubinjiriza amafaranga menshi. Nyuma yo guhugurwa, ubu ufite ubushobozi bwo gukora akazi karenze kamwe, gusinya amasezerano menshi y'akazi ya consultance, kongera isoko y'amafaranga winjiza ugurishije gusa umwuga wawe kandi utavuye mu kazi usanzwe ukora. Kubera ko muri Gala Group dukunda kubona abantu batera imbere, twateguye amahugurwa y'iminsi 2 ku itariki ya 29 n'iya 30 muri uku kwezi kwa gatatu muri Grand Legacy Hotel. Ni amahugurwa azatangwa kubifuza kuba consultant n'abasanzwe ari bo bashaka kongera ubumenyi bwabo ndetse n'abayobozi b'ibigo by'ubucuruzi. Muri aya mahugurwa kandi tuzatanga amasomo ku bumenyi bw'ingenzi umuconsultant akwiye kuba afite, burimo gukorera ku gihe neza, time management, itumanaho cyangwa se communication skills, kumenyana n'abantu bangombwa cyangwa networking, gusobanura akazi akora n'ibindi. Kwiyandikisha bikorerwa kuri iyi link. Ushobora no guhamagara 07 95 06 65 74 cyangwa se ukanyura ku rubuga rwa internet wa@galagroupLimited.com. Wanaganaho dukorera muri Nosken Kigali House. Ibigo bitandukanye byaba ibya leta cyangwa se iby'abikorera byaba byiza mugannye Gala Group. Dutanga service za consultancy ku babyifuza kubera ko dufite impuguke mu birebana no gucunga imishinga, project management, ibirebana n'imari cyangwa se finance, itumanaho, ubuhinzi, ubushakashatsi n'ibindi. Ibyo wize mu ishuri naho wabyize iracyari yo ngingo ngenderwaho ya mbere mu kugira hazaza heza, kandi ntabwo byiteguye guhinduka. Muri kaminuza yigenga ya Kigali ULK ntabwo turema hazaza, ariko twubaka abantu bafite ubumenyi buzabafasha kuhaba neza. Ibi tubikorera muri campus ya Kigali n'iya Gisenyi. Dufite amacumbi yakira barenga 1200. Dutanga ubumenyi mu cyiciro cya 2 cya kaminuza mu mashami ya Economics and Business, Social Science, Law, Science and Technology na Education. Dutanga kandi amasomo muri Masters na Polytechnique. Duhamagare tukwandike muri campus ya Kigali kuri 07 88 30 40 86 cyangwa campus ya Gisenyi kuri 07 88 30 87 92. Ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2025, urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa rwashyizeho impapuro zo guta muri yombi uwahoze ayobora komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu akaba ari umuhuza bikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo, ryibumbiyemo imitwe ya politike n'iyitwaje intwaro
AFC M23 ni bwana Corneille Nangaa. Izo mpapuro zashyizweho n'umushinjacyaha mukuru muri urwo rukiko rwa gisirikari Colonel Magistrat Parfait Mbuta Muntu. Iri tangazo rivuga ko izi mpapuro zigamije gusaba amahanga guta muri yombi bwana Nangaa aho yaba ari hose, ubundi agashyikirizwa inzego z'ubutabera za Kongo. Corneille Nangaa ashinjwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyaha by'intambara ndetse n'ibyibasiye inyoko muntu mu ntambara umutwe wa M23 urwanamo na FARDC. Uyu mugabo niwe wari uyoboye komisiyo y'amatora ubwo Perezida Tshisekedi yatsindiraga manda ye ya mbere yo kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 2018. Mu 2023 Nangaa yashinze umutwe ufite n'igisirikari kubera ko ngo yarabizi neza ko Perezida Tshisekedi aziba amajwi mu matora yo mu kwezi kwa 12 mu 2023 nkuko byari byagenze mu 2018. Mu kwa 11 mu 2024 uru rukiko rwari rwakatiye Corneille Nangaa igihano cy'urupfu ku byaha by'intambara n'ibindi bifitanye isano. Mu mpera z'icyumweru gishize leta ya Kongo ikimara gutangaza aya madolari yashyize ku mutwe w'aba bagabo, aba bahise bifata amashusho bagenda mu mihanda ya Goma mu rwego rwo kugaragaza ko bari Goma ngo ababashaka bajye kubafatayo. Ibyo gushyiraho amafaranga ku muntu uzatanga amakuru azatuma ushakishwa afatwa ubundi birakora. Hari inkuru BBC yanditse ivuga ko inzobere zivuga ko amateka y'ibihembo kuwafata cyangwa se uwatanga amakuru yafatisha umuntu runaka ushakishwa n'ubutabera ahera nibura mu kinyejana cya mbere cy'ubwami bw'abaromani. Mu nyandiko yitwa Money Motivation and Terrorism Rewards for Information Programs ya Christopher Ford yo mu 2017, muri iyo nyandiko uyu mwanditsi avugamo ko kuva kera abategetsi bagiye bashyiraho ibihembo by'amafaranga ku makuru cyangwa gufata umuntu ushakishwa. Ford avuga ko mu bwami bw'Ubwongereza hari inyandiko zo mu 1295 zizwi nka Letters of Marque zasabaga abantu gufata amato y'umwanzi bakabihemberwa, niko BBC yanditse. Mu kinyejana cya 16 ibihugu nibwo byatangiye gutangaza ku mugaragaro iyi ngingo y'ibihembo kuwafata cyangwa se uwatanga amakuru y'umuntu cyangwa se abantu bashakishwa nkuko Ford abivuga. Akenshi icyo gihe babaga ari ba rushimusi b'ubwato babita abapirate. Uko imyaka yagiye ishira ibihugu byatangiye gushyiraho porogaramu zo guhemba abantu batanze amakuru yafatisha abashakishwa n'ubutabera bihishe cyangwa se babura ibirengero. Mu 1984 Amerika yemeje itegeko ryo kurwanya iterabwoba mpuzamahanga. Yemeje urwego rwo guhemba abantu batanga amakuru yo gufata abahigwa ku byaha ahanini by'iterabwoba. Iki kinyamakuru BBC cyaganiriye n'umunyamategeko Faustin Bismarck Murangwa akibwira ko gushyiraho ibihembo bigenewe umuntu uwo ari we wese watanga amakuru y'umuntu ushakishwa ubusanzwe ari intwaro y'ubutabera mpuzamahanga. Ati bikorwa n'ubutabera mpuzamahanga akenshi kubera ko baba bazi ko abantu bashakisha igihugu barimo cyangwa se igihugu cyabo kidashobora kubatanga cyangwa se ibihugu bahungiyemo bidashaka gufatanya n'ubutabera mpuzamahanga ngo abo bantu bafatwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye muri urwo rwego twavugaga zashyizeho zakunze gutangaza ibihembo ku bantu bafasha mu gufata abakurikiranywe n'inkiko zabo cyangwa se inkiko mpuzamahanga Amerika yemera. Uyu munyamategeko waganiriye na BBC avuga ko Amerika ibikora kubera ko baba bumva uburyo bwa diplomatie judiciaire cyangwa se ububanyi n'amahanga bushingiye ku butabera butarimo gutanga umusaruro, bakumva ko bashobora gushyiramo amafaranga ibintu bigakorwa. Ibihugu byinshi ku isi byagiye bitangaza ibihembo nk'ibi ngibi ku bantu bishakisha, akenshi bakaba ari abantu bacitse ubucamanza bakihisha haba nyuma cyangwa se mbere yo gucibwa imanza. Uyu munyamategeko Murangwa Bismarck ati ubundi ntabwo mu mategeko hariho ingingo ivuga ngo muzatanga amafaranga umuntu afatwe. Igiteganyijwe mu mategeko y'ibihugu byinshi cyangwa se mu butabera bw'ibihugu nuko umuntu aburanishwa kubera ko ubutabera bwamufashe, yaba adashobora kugezwa imbere y'ubutabera akaba yaburanishwa adahari, akazasigara ashakishwa kugira ngo akore igihano cye. Ahereye kuri ibyo no kuba ibihembo akenshi bitangazwa n'abategetsi ba leta, uyu munyamategeko Murangwa avuga ko usanga kenshi biri ari ibyemezo bya politike kurusha uko byaba ari ibyemezo by'ubucamanza. Minisiteri y'ubutabera ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko ishami rishinzwe ibihembo ku bantu bashakishwa kubera ibyaha ritanga igihembo kigera kuri miliyoni 5 z'amadolari kuwatanga amakuru y'abanyamahanga bashakishwa baregwa ibyaha byibasiye inyoko muntu, jenoside n'ibyaha by'intambara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko ririya shami rimaze kwishyura arenga miliyoni 8
ku bantu batanze amakuru ku bashakishwaga n'inkiko mpuzamahanga zashyiriweho u Rwanda n'icyahoze ari Yugoslavia, kandi abishyuwe bose ngo bakomeza kugirwa ibanga. Amerika kandi yigeze gutangaza ibihembo ku bantu batandukanye barimo Saddam Hussein, Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, Abu Musab al-Zarqawi, abakoze ibitero kuri ambasade zayo muri Kenya na Tanzania mu 1998 n'abandi. Abanyarwanda nka Kabuga Felicien, Protais Mpiranya, Fulgence Kayishema, Augustin Bizimana n'abandi bashakishwaga n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda ngo rubaburanishe ku byaha bya jenoside, n'abashakishwaga n'urukiko rwashyiriweho ibyaha byakozwe mu cyahoze ari Yugoslavia. Aba bose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyizeho amafaranga yagombaga guhemba uzabafata. Uyu munsi iki gihembo cya miliyoni 5 cyashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiracyariho kuwatanga amakuru yageza ku ifatwa ry'abanyekongo barimo Evariste Ilunga Lumu bakunze kwita Bogart, Merove Mutombo, Gerard Kabongo na Jean Badibanga bakunze kwita Kutenelu. Bakekwaho ko mu 2017 bagize uruhare mu kwica abakozi babiri b'inzobere za Loni bakoraga akazi kabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu 2019 Reverien Ndikuriyo wari umukuru wa Sena y'u Burundi icyo gihe, uyu munsi ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi. Icyo gihe yatangaje ko yashyizeho igihembo cya miliyoni 5 z'amarundi ku muntu wese uzamuzanira uwitwaga Kaburimbo wafatwaga nk'urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Yavuze ko azayatanga kuzamuzanira Kaburimbo yaba yapfuye cyangwa se ari muzima. Ibi yatangaje icyo gihe nk'umutegetsi wo hejuru muri leta no mu ishyaka riri ku butegetsi, byagarutsweho n'abantu benshi. Muri rusange umusaruro w'ibihembo bishyirwaho ngo hafatwa abantu bashakishwa n'ubutabera ntabwo uvugwaho rumwe, cyane cyane kubera ko abatanga amakuru bashobora kugirwa ibanga. Ibyo bintu bigorana kumenya niba abo bantu barafashwe nka Felicien Kabuga cyangwa se abishwe nka Osama bin Laden. Bigorana kumenya niba ifatwa ryabo cyangwa se yitwa ryabo byaragizwemo uruhare n'abatanze amakuru. Kabuga Felicien cyangwa se Osama bin Laden nta wahamijwe cyangwa se ngabo umwere ku byaha bashinjwaga. Leta ya Amerika yivuga ko programe yayo y'ibihembo bishyirwaho ku bashakishwa n'ubucamanza mpuzamahanga ngo igira akamaro gakomeye. Amerika ikemeza ko abatanze amakuru ngo bafashije mu manza zirenga 20 muri ziriya nkiko zashyiriweho u Rwanda n'icyahoze ari Yugoslavia. Umunyamategeko Murangwa Bismarck yabwiye BBC ati kubw'ubutabera mpuzamahanga byagiye bikora nk'abanyarwanda bakurikiranywe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda, kenshi byarakoze. Nubwo uyu munyamategeko ngo atavuga ko ari amafaranga yashyizweho yatumye bikorwa cyane, ahubwo ngo wasangaga n'ubundi hari n'igitutu cyo kugira ngo abo bantu bafatwe maze bagafatwa koko. Mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yatangaje ibihembo bya miliyoni z'amadolari kuwatanga amakuru yafatisha Corneille Nangaa, Bisimwa na Sultan Makenga. Iki cyemezo cyagarutsweho na benshi kubera ko aba bagabo aho baherereye harazwi, i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bihembo byaba bizatuma aba bagabo bafatwa?